Lana-ke uKhuzani besedlala u-live. Bafowethu, u-live into enje, angiboni kumaskandi ukuthi ukhona u-live omunye odlula lo ngokuhleleka nje nangeqophelo eliphezulu le-sound nokunye-ke nje okuningi. Ya, uKhuzani lo udlala u-live. Ngicela-ke niyibuke. Ngingomunye wabantu ababengahambisani ne-live performance kumaskandi, but oKhuzani bawenze u-live waba yinto ethandekayo. Ngizokusho nje kugcwale umlomo ngingasabi ukuthi cha, u-live ufikile kumaskandi futhi abawudlalayo bawudlala kamnandi. We're